Kublai shubun pi parlok bro baju pet kershane kan national mau benar. Te parlok bro menta kerpang aki parlok rawan ke badon syakatan riboy distrik tany umran hakba menta ngawan ban pentip syapi kerki ya kene kawe kanotis kwai dok kha. Jigi akop kwai dok kha ka bandai hak khat sau terik benai khat ar arjar so ka bari menta ka yawi sin sajan. Hakba ya kene ke kop kwai dok kha la panjai di ba wa lang ba hep rengkat berci parlok. Henry menta kalong ke ka basusi nam ta jong pi nomor bayak kene kanotis kwai ya kene jikop kwai dok ha umran riboy distrik la pen sange no na kidau jongka jongki nong penyaji pala bom la banker na kidau bom la banker te nong penyaji la pha ban pentip sanga nak da jong pi ki parlok rawan ki bala akmilanti ya kene ga jikop kwai dok ha kete ga singi ha umran henrela pen sange no te wat singawe parlok rawan so bhawar ban shu sha umran riboy distrik na kamta kene ga jikop kwai dok ha nomor ba kene jikop kwai dok ha la pen sange no Oi kene ga jikop kwai dok ha kalong ko biang mana ta pi ban sim benta re kalong ke ek basusi namar baki no penjaj na kidau ki bom la ker te la pen kenria no bad la pen sange no ya kene ga jikop kwai dok ha bad en pen kenria no haus nam matmai an pen long biang ya kene ga jikop kwai dok ha umran riboy distrik te ga ngej pi la sutu ya kene kana tes la ne kene ga pentip jonga nomor ba ya kene ga jikop kwai dok ha la pen sange no kene ga jikop kwai dok ha kade ka trik ne khadar ajar pusau ka posang kwai khadai step hadu lai biji janmit re la pen sange no na kidau gi bom la ker ho oi kilak kidau ndu chpoteli khamtam ka maning kong lai sanlak an re la pen sange no ya kene ka ja gop khoi do kha ha ka te ka sngi te ngej philosophy ya kene ka ching pentip jonga te wat wan shu sha kene ga gop khoi do kha ha umran riboy district kublai shibun